uyu n'umugore wawe uyu ni sheri wanje none ndabigenze gute wewe watunyita kuje nakuzi umbwira ngo uje kusaba amazi none ugomba ndabigenze gute sinaye hano biriya byose byari bitangaje uriko uranyizeza ibitangaza ibitangaza ko bitanga imana kandi nta mugore ufise nyene jewe uyu n'umugore wawe wewe ni wari uzi ko yagiye ku kazi kuronderera indya z'abana aha ni kazi kawe muko nakubwiye nk'uko waje hano ari ibyo birenge byawe bikuzanye bari nako usohoka ugenda uduha umwanya n'umugabo wanjye urabyumva jama aya marira ndize ariko wa mukobwa wambe bari urira se jendi imana urira jewe urutwe gusa mana we umeze neza neza kukumbuye sheri makuru ni yego umeze neza nawe cyane kambazi ndio kwaje yaje karibu rero mu rugo urumva yewe ko mbona usa neza ariko rero umaze iminsi utemberera hehe kora ni make babizi n'akazi ariko ubwo bari bambwiye ko wari wagiye Dubai sinzi yuko ariko bari bambwiye ko wafataniye n'undi musore ariko mbona uje kundaba bikiri umutima mwiza kuri muri komedi ndi muri ndi muri shuwa ndi originali urabitwa ndagukunda kwifi kunda amazi undi ni wowe unkunda nk'ifi ikunda ivoka umbiza wewe ndagukunda nta satani nta wundi muntu karibu rero mu rugo kugira twicarira ahubwo karibu kwanza ngaha sheri none waretse nyicara aha karibu wewe reka kwicara kweli karibu kwanza sheri none ndagukumbuye warumbuye nikuri yavetura yo yewe uziko wabyibuse sana cyane sheri urumva kuba mfise wowe ndagufise unyitayeho umpa amafaranga ukora buri kimwe kugira ngo mere neza ugomba kuba nyine ndeze neza nawe byumva none reka ndabe yewe ibi bintu byose wabikuye Dubai sheri nyine urabizi ko sheri umbiriza rero joteme I love you so much urabizi sheri ni wowe wanjye kandi nyine naho mba nagiye ahandi hose mba ndi gutekereza wowe uba uri gutekereza cyane urazi nanjye ndi mu buriri sinigera sinzira ndakanguka ndota epifani buri kanya ahubwo shuri tuzobana ryari kugira ngo ubu buzima bwo kuza ndagukumbura ndi kure nawe nkumbura tuzobana ryari urazi rero akantu ndaguhishiye rero namwe kwa mama ndamuganiriza ati epifani mu kwezi kwa mbere itariki 15 iyo nije nawe urumva rero nije nawe niyo mpamvu nkunda ubwo nyine mu kwa mbere nitegure ni gutumira inshuti n'abagenzi b'abakobwa bambwira bari muri Australia USA ubabwire bitange neza tuje tuja muri hoteli suruse dinire hajya nyine undi nije nakunze abandi baribesha kabisa kwibesha gusa je umva nkubwiye nzogutwara ku mashuha hariya mu Rumonge kuri Sagavodo urumva nzogutwara ubundi ibintu bigende neza nyine mba numva navyo n'ikintu mvuga reka kugira kandi nako uzi yuko muri mariage yanje hatajemwo babavuzi b'ingoma bamwe twara tuvuzanya ingoma sinzemera iyo bagomba kuzana icambere no kufisa amafaranga ntari yo kashi manidi nazo urumva sinakubwiye ubundi urabona ndiko ndategura iki bwana ubu ndiko ndagenda niga nyine urabona ko hari ibintu byinshi ntari bwamenye kuri machine kugira ngo numara kungira umugore noneho abagenzi kubera manager uzi ko ari sawa ndo kubera manager biriya bintu byo kuja kurondera abandi nyine n'abandi bazaba bahari benshi ariko ubu nije ngomba kuzokontrola mu rugo ya Tanzahabu ya butike ya soko tugomba kubaka ku isoko nkuru ya Bujumbura urati rero je narakuye ko ata mugore mfise ariko keneye kumba hafi kuko jewe maze iminsi numva ntamerewe neza kubera nkakubona urati turi kumuka zirangwa mu bisogi ugira gutya nkumva yo zirambubera hari kubwawe ubu hari kubwawe buri
ikintu cyose nugikora ku bwanjye aha ubwo urumva rero utumye agatima kavuga ngo rema kabiri kane niremesha ndeme nukuri urakoze cyane ndahari ku bwawe uzi rero hariho umuceri bavuze ngo bararonga usanga uronze uzi kusa nawo gukabya nyine sindi ko ndakabya ariko nawe hari igihugu bw'amajyambere ya nkoko yokeje neza urayizi urazi ubu rero ngiye kugusohokana ntujyane kuri saga plage urumva nitwagera kuri saga plage rero iyo nkoko barayiteguye nije nawe hazoba hari umuhungu yavuye muri Holland twabana bita Abuduri umwe yakina mu ntara ujya azoba yaje turi kumwe ubwo rero nzoba ngomba kumwereka sheri wanje kandi Abuduri yavuze ko azocangurira ya modokari tuzohora tugendamwo nje nawe urumva ahubwo rero uzi nyine ibintu by'amajambo tubireke tubibishire mu bikorwa ubu nyine aho gushe tugenda ubu nyine kuhari oya sheri mbiriza jewe reka tuze tugendeje mu gitondo kuko urabona n'umugore wanje ntawe uhari jewe ubwo ntawe uhari umugore wanje ntawe ngira sinarikubwiye none nyine hari umugore ahari si jewe ni wewe oya sha no guciye inyuma kwe ndaguciye inyuma byo bari kibazo kubera bamwe bambwira ngo hari nyine ngo uranaye bino bigabo usanga bise amafaranga bindi pana jewe uzigarura gira ase nk'umugore nyine nk'ahandi hantu ugasanga nyine ariko arakubesha jeri uzigara agatima kumva yo ukamubwira uzi yuko burya ugiye ku gihe nari mvuye gusenga mbona imirabyo mu maso wanje ya Epifani mvuye kuri twarete nguma mbona imirabyo ya Epifani none cyane mudahoye oya humura ndahari kubwo urahari imana ishimwe nokora buri kimwe cyose none Epifani nk'ubu haje nk'umuntu akaducanishamo ubu niwompeba ugacunda hayizi urundi rugabo jewe ntabwo nagukunze kubera abantu nagukunze kubera wewe ndagukunda nkunda buri kimwe nkunda uko umeze buri kimwe kimwe cyawe cyose ndagikunda sawa urakoze buri kimwe cyawe cyose n'inzara zanjye urazikunda n'utu tuntu twahetse ndabikunda cyane urazi rero jewe ikintu kindi nacyo natekereje none Epifani nk'ubu twubaka uruganda dufasha abana bamwe ibiyobyabwenge tukakura mu ibarabara tukabazana jewe nawe ibyo bari sawa kuri nta kibazo yoho ni wumva ariko sheri nyine ibyo tuzobikora ariko twamaze kubana ariko mbere yuko tubana tubanza gushinga imishinga tuzokora tubanye nayo tuzoca tuyishinga ariko tubanza gutegura muri kazoza jewe nawe ibintu tugiye gukora aha ubwo urahari umeze neza rero je nanje maze iminsi nihiringa ariko nawe nihiringa kuri banki hariko ibihumbi 3 by'idolari nari nahize kugira mbe nitegura ahubwo sheri nyine sinzi ushaka kugira tujye mu nzu oya reka kwa kakayaga urumva aya mahumbezi ava kuri saga plage reka twe turayumva aho kuva umuryama mu bisozi bya sibyo none ntacyo bitwaye ariko nyine hariho n'ahandi hantu nagomba kuja Mariya ntumye yarangiye ngo ngende kumutorera amafaranga oya mama uramubwira yuko wari watevyeho gatoya kubera kuri banki wasanze hariyo abantu benshi urumva rero waburi uraguma ngaho igihugu tugomba no kujyana tukanatembera uyu munsi rega ni wacu urabona sho iyo mbonye udafite akazi ni kwa wese ndaryoherwa cyane umutima wanjye kumbesha cyane zimwe za romantike ziwaye zimwe za Joteme na zimwe za Juliette na Romeo ariko ubwo ndagukunda ruruta ruriya cyane rurarupfa rwarapfuye ruriya ruraruruta niba rwarabayeho biraruraba ariko jewe ubwo ndagukunda ikabivyo ubikesha jewe okay ndumva rero ni sawa urumva shamugabo rero no shiri uzi ndi gupanga uzi mama wawe nawe ndomwambika zaniro umva ndi kwibaza ukuntu nzomeka Mariya uzoba umeze neza hano hari na bodyguard hano hari abantu benshi urumva ni wa muhungu mwakurana
mwagendana urumva ni ukuri kw'Imana ndetse kukubesha hari n'umukobwa wundi wowe utazi yanze ko azoza kukubera azoza kukubera uyu ninde sa uyu ninde kumbona wikanje uyu ninde ndinde ahubwo wowe urinde jewe ndi umugore w'uyu urabyumva ndiko ndaribwa jewe muko manzu ndebe neza ngo uri iki sewe ndi umugore w'uyu jamari urabyumva ega naho utagiriye indero ibeshuweko reka ndakubwira umviriza we Epifani jewe burya ngwino nihira igihe wa mukobwa umviriza reka umva ibyo byo kudeterera uvuga ibintu bitajyanye ntabyo nkeneye umbwira uyu mukobwa n'igiki kuri wewe uyu jewe yajyanye ibitako sindanamuzi yanguye ni ukuri kw'Imana yajya kwitaho ni ukuri kw'Imana yanyitayeho none mugomba nabigenze gute ariko jewe ubu muko manzu reke ninje n'uyu turiko turavugana ntabwo ari wewe kandi ntiwite mu byacu umbabarire nakubashye ahubwo uri mu ntoki mbwira uyu ni iki kuri wewe jewe ubu nakubwiye jewe sinzi n'ingene yashyize ku maguru yanjye je ntabyonzi uri kirofa cy'uko umuntu yaje akugurura geti akaza akakwicaraho ata kintu muhuriyeho we nawe umviriza mubwire none umviriza ntabyo umbwira nakubajije ngo mbwira uyu ni iki kuri wewe none se iyo umuntu yaje imvura ikakugwira utabizi none wowe bigenda gute ngo uzi ngo ngwiki jambo je sindakuzi wewe mbabariye ntuzi wowe kareka muko reka nkubwire icyakora ahubwo reka ngiye mu mbabariye ubu waje wambaye ubupantaro ikirato yego mama urindira mu rupangu rw'umugabo n'umugore uricara ku mugabo wiwe nta n'isoni ufise ati ibyo mvugana reka ahubwo kumukoraho mukora uri umugore wiwe icyo utumva ni igiki iki ndeki kuko sino ahubwo wewe buriya ahubwo rero jya umviriza ndababwira ikintu kimwe genda nigiriye mwe musigare murabaga mwifasha ujahe ujahe jewe ndigire je ko n'ubundi nahisanzwe ndi muhera ariko ndarondera icyo kurya jewe jambo uyu n'umugore wawe uwo ni sheri wanje none ndabigenze gute wewe waje unyita kuje nakuzi umbwira ngo uje kusaba amazi none ugomba ndabigenze gute sinayaguha none jambo biriya byose byari bitangaje uriko uranyizera ibitangaza ibitangaza ko bitanga imana kandi nta mugore ufise nyene jewe uyu n'umugore wawe wewe ni wari uzi ko yagiye ku kazi kurondera indya z'abana aha ni kazi kawe ahubwo reka byaningiye musigare murabyifasha jewe mundekure nakubwiye ngo icara ngaho mugabo mwiza yego ni mugabo madamu mwiza reka sheri wanje we sigara muravugana mugabo mwiza ndakubaha urabizi icara ngaho muko nakubwiye nk'uko waje hano ari ibyo birenge byawe bikuzanye bari nako usohoka ugenda uduha umwanya n'umugabo wanjye urabyumva jama aya marira ndize ariko wa mukobwa wambe bari urira se je imana urira jewe n'urutwe gusa bana we muko gusa icyo naguhanura muzahore mumanja kureba abo muri kumwe nabo mwamanjije kubiga niyo mpanuro ndaguhaye hama nawe nakubashe nk'uko uri umugabo wanjye ntagusebereza imbere y'uwo mukobwa nkeneye umbwire kuva ryari unzaniraho indaya hano muri runo rugo sheri jewe ntiyari indaya yaraje kusaba amazi none
kwera byo ngashaka kugama mu gituza cyanjye wagombaje bigenze gute ariko uratinyuka nta n'isoni ukambwira ayo magambo n'umugore wawe twambikanye impeta none twari twambikanye kugama mu gituza cy'umuntu ntibishoboka koko bakuroze cyangwa ufise ikindi kibazo mu mutwe nta kibazo mfise ndakomeye kuko nubona ibeba n'inzoga ubundi ngo ureke kuzipezera nawe wabibona sawa ubwo rero ushatse kunyemeza yuko uriya muranazinanye yaje hano ubifise muri gahunda nawe azi gahunda jewe sivyo jewe none reka nkubaze ubu nkawe niba yampaye keya neza ukaba utazina ugomba nkora iki jewe ko yasize arampanagura ubwo sera meme shotse urambaza iki yaguhaye keya je ntabasha kuguha cyane rwose ntazi kubikora neza ubwo nyine urabyumva nawe icyakora urambabaje nakubabaje se je nakubabaje hari uko nakugira warose akazi keza ukora neza ntakufata neza nuko rero mugenda rose ibebi inyipeveya ikampa keya kandi n'urongo umukobwa yaheruka kuva muri Canada gucumwitesha nta kibazo urakoze kuva nabona ako kazi se hari icyo wabuze muri runo rugo hari ubwo nagiye kugutangaza mu bandi bagore cyangwa mu bandi bagabo nkawe sinagufashe nk'umugabo wanje nk'uko akazi kaheze ukicara nk'uko nawe wari untunze nagiriwe amahirwe nkaronka akazi nanjye nari nzi yuko tubanye n'umuntu dushaka gushyira hamwe ariko muri kano kanya ukuntu uri kuranyihinduka ushaka kunyereka uko ntarinda kuwuzi mbese icyakora ngira amahirwe ntanda nari bwakugirire turacara abajene mari ndabyibaza ntiwumva none nta none bwagire urumva none kubera kuri kurabwira gutyo mu gihe wagiye ukiteza bya bishinge byo kwipana ngo ntubyara niboneye umugore aza kumpa akana kenda kwiteje ahubwo wowe genda ahubwo genda nyimba ari uko bimeze nyimba ari uko ngiye fana mu maso ahubwo niba azanye umwuko uyu mwuko ntuwubona ntawubona umwuko icyo nakubwira cyo umbwira iki umbwiye ko ata mwana dufite genda gukubita uno mwuko urumva ahubwo nibyo nawe ugukubita icyakora urampemukiye wa mugabo ariko ushima imana ko warose umugore w'intwari gusa w'intwari gusa umugore atabyara n'intwari yawe kwagwa tugende reka nkubwire ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu uzicuza wa mugabo we ndavuga simvura